kurikira filime zisobanuye ku rubuga wa#igiti.net za Sankara Premier. Dylan Kabaka. Sibyo? Yes, indege butosho shaka kwigaragaza gukoma kandi yo mwe Dylan Kabaka na Junior Giti. Konya Irani abakura mu nzira. Nitwa Juju Giti w'igipetiji. Filime zose wifuza kubuntu igiti.net. The Free Movie Tree. Denye Kachis episode ya gatanu nyene nitwa Dylan Kabaka nitwa Dylan Bebe nagutinda o twagarukiye mwarabonye witwa Robert ngashaka kumuvugisha Lamani yaje hano mbibutse ntabwo rero Lamani hari ugusanga atari hano ni waharenga yajaga n'ubwoba Robert Rahman escape. Mr. Robert Lamani arageze angahindura screen kwintu anga Robert amurebye Robert we qu'est-ce qu'il y a aramureba Finally we nyuma twashe kuvugana imbona ngubone koga amahirwe angana ubwa mbere nawe mubonye rwose angana nabonye message yawe urumpatari nk'uko rwose Lamara bivuga bibutsa ari umujyi umwandikira witwa Lamali rwose wowe ngo byose ni wabiteguye iminsi makumyabiri uvuye uyu munsi hari ibintu bizaba Istanbul muri Turukiya hafi ya Hagia Sophia muri quartier ki ya quartier Sultanahmet namagambo anga Robert kumubwira abayobozi ku isi hose bazahurira muri Turukiya bagiye kuganira rwose ku mahoro y'isi na diplomasi. Ibi bintu rwose ni ingenzi cyane ku izina rya Turukiya uyu munsi rero ntabwo tubona kwemerera ko ugerwaho umera neza bikunda agomba kumeneka amaraso ntugire ikibazo Robert byose ushaka uzabibona Can be talking about rwose isi yose uzabe kuvuga ibyabaye bibutse ibintu bya Turukiya sasa abayobozi bose b'isi ngo bazaba baje muri Turukiya agomba kuzaturizwa ku buryo rwose amaraso ameneka Turukiya rwose ibyo bari bazi ko rwose bagiye kugira izina rihambaye ku isi bibazambane. Mr. Robert bizim için de çok önemli. Rwose anga Robert ni ingenzi cyane kuri twe byose ushaka tubwire amaraso ameneka ahantu hose twerekana imbaraga zacu. Türkiye'ye giriş çıkış muri iyi minsi kujya muri Turukiya biri kugorana olay yerinde gusa rero nari kushaka gukora imipango yawe rwose kuri tere nakoherezayo nubwo muri iyi minsi bigoye kugenda nakoherezayo kandi ikindi ahubwo mu by'ukuri hari groupe izagenda ejo nshaka kukoherezanya nayo yarın ben onlarla beraber gidebilirim nshaka rwose ngomba gukora ku mupango rwose nzajyana nabo arabizi hanga impamvu yose batuma ava muri iki gihugu agiye byawe bimufashije byose ushaka musafara aza kubigukorera kandi ikindi ibi ngibi niwe wagiye gukora ugomba kuguma hagati yacu urabyumva bigomba biguma hagati yabo yariruhukije yarazi kwa ngaka mubayeho Robert asanga zisura y'ibye ko bimurangiranye witwa nariko izina ryanjye Rahman gel Imana yakora ngo ryo zina ryawe ryanyaryo uri umwongereza witwa nde uno mwongereza yakitwa Ramani nitwa Ramani fatiriyo guma niryo sawa ni musafa istemiyorsun shaka kurigira ibanga ntaribi gel bırakayım ntacyo tugende ngo depose oya nta mpamvu witonde niyo mama mubwiye tonde toi icyo ni igifaransa tonde toi witonde none se bigende bite twase si wowe tonde ni kwitonda none se abaye mute ni bwati zanga kurwana mu nsuzugura igifaransa ko zanyibigisha hari wa mwayiti Dreise ya Jean Have you got your serial name? izina yamaje kurimenyera rwose ijyo na Dreise ijyo viti se si byanjye No hari ikintu ukeneye se ntacyo there's an important gusa icyo twakawe tuganiraho rwose afande igiki there's this phone hari telefone tucked abroad rwose bakoresha wahamagara hanze kandi iyo telefone muri hatati bakoresha VPN kwa kuntu ukoresha kugira ngo umuntu atabasha kumenya neza hano uri kuvugira kuri network batabona ahantu uri ushaka gukoresha muri abantu bakoresha VPN ushaka kwerekana ko rwose kuri internet ukaba uri nko muri Amerika kandi uri kuyikoresha uri mu Rwanda mu byumve neza I cannot find who sasa ngaho ubundi VPN ni virtual private network sibyo urandi hantu ariko nanone atari huri
But I can't find him. ntago namenya ngo ninde uri guhamagara gusa nambona ahantu ari. Keep this vite for yourself. iki bintu tuganire rwose tubigume hagati yacu sibyo? Ntugire ikibazo rwose afande. Igendere. Endereyo. Numu IT. Amakuru amenye ngo umuntu guhamagara hanze wari telefone yabagara hanze. iri muri hatati. ادخل. اوه bakira aho ngaho musafu musafiri. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. طلب مني ازوره. Boss komanda yashatse ko nkakureba. Aranumye ngo nze ngurebe. Aman. Bintu ziko nize rero rwose no gukaringa amafoto wan. Ndi kuyakesha ngo ngwinure rwose nkayakara. Kimari usinabi base gushakana. Ana bak. Nyenye nuhari. Ndi muna checkinga. Ya checking iyo muna baza sure. Jangaha. Fitu ubwoba. Ha. Minsi agana gumgoroheye. Ngoroyanga. Sana bir şey soracağım. Mesela aman nagira icyo ngubaza. Yego. Abi sen kaza mı kılıyorsun? Amasengesho utasenze urayishyura. Anlamadım. Wimbarije ikiza. Sindakubona ujya mu isengesho. Ndibaza amasengesho utasenze urayishyura. Görüyorsun işte. Hakuni nyine urabizi. Urabizi nk'abayisilamu urabizi hari ukuntu udasiba umunsi ukazawishyura simubizi se. None amasengesho ubundi isengesho ugomba kurisenga. İşte koşturup duruyorum. Wari rwose nikora nimuzi. Geceleri kılıyorum. Ntabwo se ndayiye bigeze nijoro ndayishyura ndayasenga. Ne kadar güzel değil mi abi? Ntabwo se Ramani idini ryacu itari ryiza. Adetini kaçırsan bile. Niyo ubuze amahirwe yo gusenga bwa mbere iyo yabuze ugira n'andi mahirwe yo kongera ugasenga. Ibaze kuri idini ryiza. Yaşındasın değil mi? Harya ngo Rani ufite imyaka 16? Iyi. None se Annenle baban. ababyeyi bawe babitekezaho ku Onun için babitekezaho iki kuba uri hano? Babitekezaho iki? Ne? Babam kafir abi benim. Papa ni umukafiri. Ay yaşın tek. Ni n'umusinzi. Annemi benim hep dövüyordu. Ngo bita njye na mama yadukubitaga buri gihe. Adam için annem çok mutlu. Kuba rwose nakiri mu rugo rwa mama biramushimisha. Nese nyine bimushimisha kuri hano. Adam için. Oya biramushimisha ko nakiri mu rugo. Dayak yemediğim için. Kubera ko ndi kureba papa. onun için. No kuba suri hano sebyo. Ne olduğunu bilmiyorum. Mama wanjye ntabwo abizi ko ndi hano. Sınırdan Irak. Azi ko nambutse umupaka nyine njya muri Iraq. Neden yalan söyledin? Kuki so wabeshye? Zeki abi. Ntabwo yari kundeka. Ama bak. Agomba kubeshya. Nta kana ni gatoya ari kanezi. Nako hano barangaburira. Kamera kullan. Banyigishije umwuga. Nize gukoresha kamera. Abi. Ibaze ko wamaye n'imbunda urumva? Erkek ol. Nabaye umugabo. Ölsen. Ninamuka mpfuye Vereceğim. nzajya mu ijuru mva ibintu umwana hanga bayigamba ngo bamuhaye imbunda ngo nzajya mu ijuru. Aman abi. Urumva ari ahantu heza se haruta ijuru se kuri njye? Witwa yica bakafira bakamubeshya ko agiye mu ijuru. Cennete gidiyor mu? Nese ngo wajya mu ijuru wishe umuntu. Sizden olmayan herkesler düşmanımızdır. Umuntu wese utari kumwe aba ari umugambanya ari umwanzi. Abo bazahira mu kuzimu. Yoksa sen öyle düşünmüyor musun? Byose byageze bitewe ntabwo kibyizera. Bakafira bajya kuzimu ahubwo iyo bishyira mu ijuru. Bak. Umva rero ngubwirane. Ubyumve neza Ranezi. Remetiye. Dinimizi Ngenda keka. bizim bir şansa ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Abantu bose bakeneye amahirwe yo kubona uburyo idini ryacu ari ryiza. İslam'ı Bose bahaye amahirwe yo kuba bakumva Islamu. onları öldürmek zorunda kal. Kugira ngo kubica. Ntabwo wica umuntu utarabona amahirwe yo gusobanukira idini ryawe ngo narikunde. Mwese wese umwica biba bigiye kugenda bite. Bir başkasının çocuğunu öldürmeden önce. Rero n'ababyeyi bakifasha kugira ayo mahirwe. Bir şans vermeni isterlerdi değil mi? Mbere yuko hagira undi muntu kwica sibyo? Ari wowe. N'umwe ababyeyi batakifuza kugira ayo mahirwe. Bitekerezeho. Bir düşün. Bitekerezeho. Alışırız. Numara kubitekerezaho twongeye tuvugane. Nk'ejo cyangwa iki. Ngo bitekerezeho. الأمير طلب منا السلك. شو عم يعملوا هدول الهكر؟ Komanda ashaka kumbaza ngo abayiti bameze batabahaka. كان في Ari tayari nabaye kutura. كمان. Ibyo bashaka bari kubihabwa. بيحاولوا ينسجموا معنا. شوي شوي. Bari kugenda gake gake nyine kugira ngo batwisanzureho Ide- tumenyerane. Kom. Hagize icyo tugeraho nakumenyesha. Bibutsa ngo afite amakuru.
arakwizera. Urabizi ko kwizera amakuru kiyakira uhita uyama. Mbibutsa amakuru yahawe yanze kuyabasangiza umuvandimwe. كن مرتاح. Nugira ikibazo no t'inquiète pas. Shano ndabakubita ifaransa ndabica. Nutake ngomva nyoze. في أمان الله. We nutake ko niko Sankara mbwiye ngo ibyo nicyo bivuze ariko arabeshya hari. Sankara nawe ifaransa cye hasi. Faransa hasi. Ibi wabikora? Ibi wabikora sasa ngo yari kuvuga kisetswa kivugisha hano ngaho urebye nawe mu gihugu nk'iki ngiki wanasara. Ni Ramani Sabe. Sabanga ndapfuye tu. Wajya muri Turukiya bambwiye ko rwose cyo kuyana na groupe izagenda muri Turukiya bakajyana kugira ngo ibintu byose bikorere kuri tele abitegure kuri tele. Mbibutsa ko twadari bebe nitwa Dani Kabaka ndinginge barengera ndabakunda nkuko namwe mu nkunda batankunda mwangira muteze agize gutya. Mbibutse ndisi ngwino umucakara we ngo bamuguriye bamuyagira ubwoba nta mpamvu yo kuntinya nakwanga abanumvikana ibyo avuga nabyumva ni Sabe nk'umuntu wabaye mu Bwongereza ibyo bacakara ntabwo babyumva azi ko ahantu aba uburenganzira bw'umugore ugize gutyo kanamuvuga baguhitana ni nko kuva mu Rwanda ukajyana ukavuga ngo ufite umucakara ahubwo wakiruka. Iyo uza kumenya ibibazo ndimo sugira ngo ibibazo mfite ibibazo by'abacakara singe nifite ibibazo bitanyureye. Ko ganga yibaza uyu muntu ariko ubundi afite ikibazo ntago ademara cyangwa yageze ko atademara. Imodoka ni demara neza niva hiri ni genda hasi. Asanga mu isoko hari abantu baragurishwa ukijya mu isoko umuntu akaza akivuga ati ngewe umukobwa ndamuguze desa ibiceri desa byanjye nkajya mukora icyo nshaka. السلام عليكم. وعليكم. nawe ukamwigurira. تعال يا ابو سالم تعال. bwatinze. مصر هدول الاخوة اسحروا. abavandimwe bagaragaje rwose uburyo ari abantu b'ingenzi cyane mu muryango wacu. بمجرد kuva ku munsi wa mbere bazi wese bagaragaza ko rwose ari ab'ingenzi. فاريتا. ndabizi ko rwose ari wowe uri kubakontorora ari abawe. لكن الشخصين ngiye gusa ngiye bwanjye nagiye gusura aho bakorera. واخبروني bambaye amakuru y'ingenzi. جدا. niba bambaye amakuru pe. تمام. niyo mpamvu nabazanye hano. خلي ابو ظالم يشوف شو. mwereke ahangaha ranapu ibyo mwanyeretse. umwereke aza kumwereka. الموصل. Mosuru. Kursabadi. ومزار الامام. sasa urusengero rwa Imam Ruduru na Pameya. Nahane kugenda babwira. uduce. الاماكن. uzi ukuntu uduce twose turi hafi yacu. الناس اللي كانوا عايشين بمنطقة الخط. bamwe mu bantu baho utwo duce narwo badutinya. عم بياخدوا الاسرار. baragenda mu ibanga bakagura abakafiri bakongera bakabagurisha ku bazungu rwose abanyamahanga abanyaburayi Europeans. خلونا نلاقيه. reka tumenye ngo ni bande uri kubikora tubashake tubarandure. إذا لقيناهم هالشي. ariko kubona aba bantu bari gukora ibintu ntabwo byatuma bihagarara. none dukora iki? الموصل. ntitugarukiye kuri Mosuru na Kursabadi na Pameya gusa. وفي كمان. dukomeze muri Mali Bula Europosi كلهم حرام. Nineve bose nabo bakomeza bagenda za Nineve. دورا. hose n'uduce twuzuye ibyaha حرام. n'abakafiri n'abanyabyaha. مكان في الشريعة الإسلامية. rwose Islam na Sharia bisa nkaho muri utwo duce iri kwashira. byose ugomba kuya ku murongo. atari mutegure rero imyiteguro byose mu nzira ubirandure. ubutaka uburimbure. ubutaka bwose uburimbure. birimo abantu rwose b'abakafiri n'abatarakafiri bagenda bakagura abakafiri shaka bajya kubagurisha ku banyaburayi. kuko iyo ufite umunyaburayi umuntu aba ari imari cyane. buriya uri umunyarwanda uri hanze iyo ugize ikibazo icyo ari cyo cyose igihugu rwose gikorera ibishoboka byose kugira ngo utahe. uri umunyagihugu rwose ufite akamaro ufite agaciro. sasa nguyu uko yakaje. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Wa alaikum salam. Rufende ganga. Yok mu? Neza sari. Yaşamaya Allah'ım.
namwohereje ngo ajye gutekereza. Ushaka kuvuga iki? Şuraya. Icara. Karaçin. Karaçin. İçarira. Sorun mu var? Hari ikibazo se? Buraya geldim baktım Ahmet düşünceli oturuyor. Agiye kujya hano neza ari kuvuga ibintu ndavuga si ikibazo ni iki? Konuş. Ataya kuvuga nyina. Burada olduğunu bilmiyordu ben. Ntabwo ngo azi impamvu ari hano. İşte ama süre. Rwose hanga ngo na mama we ntabwo azi ko ari hano ndavuga ngo nabibwire nyina gusa byanjye bimubwiye. Mama atangira kurira aramubwira ngo atahe. Dedim peki oğlum Rero namubaza se kuki ubimubwiye nyuma y'amezi yose. seninle konuştuktan sonra söylemeye karar verdim. Yahisemo kubimubwira mama we nyuma yo kuvugana nawe. İslamiyet'ten bahsetmişsin ona. İkinci bir şey. Wamubwiye ku bya Isilamu ngo guheza amahirwe ya kabiri abantu ntabwo nako ceceka. Rahmani. Ha. Ama bak sana bir şey diyeyim. Nyumva neza Rahmani. Kanyi icyo nkubwira. Bana bunu bir kere daha gösterdi. Ntabwo nakara kuri umuhanga. Düşmanı Gusa ubwo bwenge bwawe bukoresha urimbura abanzi. bulmak için değil. Wikoresha ubababarira. Yani Ahmet'e ne de bir başkasına. Ukajya ubwira ibintu nk'ibibwira neza n'abandi bantu uzajya kubabwira. Atizanye n'umuntu numva bibwira. Cyangwa se njye uzambone. Ndakuburiye. Tazongera. Genda uvuga abantu ngo amahirwe ya kabiri. Maşallah. Rwose shagaruke neza rwose cyane. Inshuti yanjye ngo yamwoheje ngo ajye gutekereza. Aragaruka. Ngo ahisemo kubwira nyina nyuma y'ibyo yaganiye nande na Rahman hanga shaka kwigira intwari. Kugira ikibazo nta kibazo gihari. Kızmadın mı? Ntabwo urakaye se? Kızmadım. Ntabwo ndakaye. Rahman abi. Rahman. Annem dönmem. Mama wanjye ashaka ko naha. Nikangamo. Sen? Buradan kaçamazsın ki abi. None sakuramana ntabwo wacika nose ushaka kugenda. Kwaza biroroshye ko gutaha uhasohoka byo ni ikibazo. Anamla konuştuğumda dedim Simbizi ariko rwose mvugana na mama. cennete gideceğim Namubwiye ngo mpfire hano ngo napfira mu ijuru. dedi. Yavuze ngo ibyo bintu ntabyo. Bana. Yasa nandakarira. Rahman abi hakikaten öyle bir şey Ese koko nta juru ribaho? diye mi öyle dedi? Cyangwa bivuze kugira ngo nahe? Bunu sonra konuşalım tamam mı? Wewe tubigane mu nyuma nahe. Olur. Sibwo mubwiye ibintu none nabyo akabivuga rero bahita bakurasa. Cennet var mı peki? Se mbwiza ukuri ijuru ribaho? Var Ahmet. Lane ribaho. Cennet var. Ijuru ribaho. Ama oraya koşarak gidemezsin. Gusa none kwituritsa ntabwo byakujyanayo. Ibyo nta kindi bikugezaho bikujyana mu rya gasogi. Ibyakugeza rwose kuri yo mu ijuru ry'ijuru reka da. Bisanga uri hasi. Yewe ntukajye mukora ibintu bitagize. Asanga afite ubwoba. Bibutsa nka afite umucakara we afite ubwoba agize ate. Otursana otur. We icara urye. Bisa atanye kubona ko ntari birye. Hadi afiyet olsun. Rwose ryoherwa. Ryoherwa. Ararya. Atajya kumenya ko rwose agomba nawe gusangira nawe ntaribi. Anywa agasupu. Kagasupu ko kariko. Kagasupu kabisa. Aslan. Ageze gutya yumva aravuze. Harimo intoryi. Intoryi. Yumva aravuze ngo ntabwo yazi ko mwumva. Intoryi. Kasupu k'intoryi. Yabawe. Beni anlıyor muydun? Igihe cyose waranyumvaga. Disaga kugana keza. Kendi kendime konuşmuyormuş. Shari byiza ko rwose ntabwo ndi kwivugisha. Byibuza. Uzun zamandır konuştum da. Bize ko navuze ngo mvuge ibigabo byinshi. Mureba. Ese witwa nde? Nevi. Nitwa Nevi. 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 Ko witwa Nevi? Ezidi misin? Rumuyazidi se? Yego. Abangaba ko rwose n'abesira ko bafite imyemerere itameze nk'iyabo byihebe bibazira kubi.
Alo. Abakobwa rwose rw'abayazidi kandi rwose bafite abakobwa beza cyane nk'uko namwe mubibonye. İnşallah. Twese ntabwo turajyayo. Bwatinze. Elhamdülillah. Abanyarwanda turi beza ntacyo. Ikibazo cyanyu namwe. Ceceke. Bwatinze sasa kangaka ko bakabwira ibintu kabwaye na nyina. Ngo ati rwose ngiye gutaha. Kahindutse. Kasanze ibintu by'ijuru nabyo. Sasa ngafata dore capati ukacwawe. Bajyana igitambaro. Capati rwagoswe debera. Has! We capati n'ibintu by'ibisoso wayango ni kwa Jetiri ndebera. Hemen gereken bir şey var. Ariko rwose hari ikintu ngomba kukubwira. We. Kimwe cy'amezi bakita ngo icyari ryo serviette. Mbwira ntacyo. Benim sana kadılık yapmadım. Niba menya ko nama bana tugiye tugirana katakubiswe. Öldürür ya köle pazarına götür. Fati bazanyica cyangwa bansubize mu isoko ry'abacakara. Oraya dönersen. Akwa ngo nsubire hari ahantu rero nakiyahura. Nakiyica. Ngiki none ushaka umwana sengire ni nkakubite se? Bir de oraya geri dönme. O yara ntago uzasubira. Sizin gözünüzde kafir. Abantu nkanjye mu maso yabo natwe turabakafiri. Cennete git. Uburyo bwonyine ngo najya ngo mu ijuru ngo nuko umugore wawe. Bunu sana? Ibyo sindi babikubwiye. İmam Allamesi'nin verdiği fetva böyle. Bose ni ibintu bizwi hano hose. Imamu hano rwose ibyo yigisha. Ngo twese ngo tuzahira mu kuzimu ngo ko turabakafiri. Ndabizi rwose naravumwe. Gusa ngo inshingano zanjye nzikoze neza Banevi. Hari ukuntu bakubwira ibintu cyane nawe ugatanya kumva ko bishobora ko ari ukurwa wese Imana ko nawe twibagiwe. Bak sen ne uğursuz. Banevi. Neme gideceksin. Ntago uzaya mu kuzimu nta n'ugwavumwe. Buna kimse karar veremez. Ibyo ngibyo nta muntu ubigena. Imana niyo nyine iducira urubanza. Dediğim bir hikaye var. Hari inkuru mbona mvuga ahantu hose. Nedir? Iyihe? Ngo hari inkuru agenda avuga. Bir adam bir gün ölmüş. Cennetin kapısına Umukire yarapfuye umunsi umwe yarangije yinjira mu marembo y'ijuru. haber girmiş. Adam meleğe Hamwe n'umumarayika. demiş ki Uwo mugabo none abaza umumarayika ku marembo y'ijuru. okul yaptırmıştım o yüzden mi vurdun? Amubwira ngo rwose se ko nubatse ikigo cy'amashuri niyo mpamvu ndi hano. Uwo mugabo nyine yapfuye amaze gupfa ageze ku marembo y'ijuru ahura n'umumarayika. Aramubaza ati se ndi hano kubera ko nubatse ikigo cy'amashuri. Hani kafasını sallamış hayırdır. Rwose ahangaha umumarayika aravuga ngo ya. Azungu umutwe nyine byemeza ko rwose atari byo. Umugabo arabaza se ko nubatse moske ebyiri. Insengero zimwe z'abayisilamu bazita moske nazo muzifate sibyo? Buradayım. Ese niyo mpamvu ndi hano. Yubatse insengero ebyiri. Kafasını sallamış hayır demiş. Umumarayika arongera azungu umutwe arayakana. Bütün yaptıklarını saymış durmuş. Umugabo aragenda avuga arondagura ibintu byose yakoze. Byose marayika Demiş. arabyanga. Sonra melek dönmüş. Adama demiş ki Marayika arangije abwira umugabo. Arahindukira abwira umugabo. Ati sura uribuka. Wari umunsi w'imvura imiragwa. karşıdan karşıya geçmeye çalışıyordu. Hari agapusi gato kagiye kwambika umuhanda. Evini aldım demiş. Agapusi waragafashije urangije ugacyura iwawe umuhira. İşte o yüzden buradasın. Niyo mpamvu uri hano. Inkuru yako murayumva. Buriya kujya mu ijuru ntabwo ibi byose wigamba mu isi by'ukora wumva bidasanzwe ntabwo ibyo bizakujya mu ijuru. Mana yanjye. Mwakira ijambo ry'Imana. Yani işiniz düşük. None ngiye kwa pasiteri. Icyo nshaka kuvuga ni iki ngiki Nevi. Iyo ni inkuru ariko icyo nshaka kuvuga. Impamvu tujya mu ijuru. Si tujyana mu ijuru. Cyangwa se tujyana mu kuzimu. Ntabwo tujya tuyimenya. Ntabwo ari ibingibi wumva ubona ngo bidasanzwe ukora wapi. Duyarlarsa. Umva rero baramutse bakumvisha uvuga amagambo nk'ayo bakwica. Ibyo ndabizi. Nabibyuwa. Ibyo ndabizi kabisa. Umugabo rwose yagiye ngo aragira. Lazım. Niyo mpamvu twembi tugomba kuva hano. Tukajya he? Ejo nzajya muri Turukiya. Benimle gelmek ister. Nshaka ko tujyana muri Taki. Ben None se tek başıma ne yapacağım? muri Turukiya nakora ikindi njyenyine. Oya ntugire ikibazo. Ben seni ona tek başına bırakmam. Ntago nagusiga wenyine Nevi. Nuko ujya gutyo ukabona umuntu yizaniye umugore amuvanye nko mu cyaro. Nta byagiye bituruka so si ibi. Nuko usanga ari tombora yamaye. None abantu bose bashitseka. Tubona aramuzanye da? Mayi. Amuvanye ikirehe. Anya rwose nzamuvana rwose abumva rwose biyaminiya. Nzaza. Ubwatsi sasa nga ku ruhande.
Walaikum salam, walaikum salam. Nakosa nakusori bavuga alaikum salam. Assalamu alaikum. Ntabwo bavuga walaikum salam ngo basubiza alaikum salam mwabaye muti. Munyobeje. Ese nubura cyandakariye. Yose ni ngombwa Fatima we. Manda yategereje. Nza kumenya ko rwose uribura kare ku rwego. Nari kwita kurira mu kafiri. Uretse gato. Uretse Fatima. Akunda rana apokubi. Sasa ngamenye umucuruzi. Urakoze muvandimwe. Yabaje umucuruzi ngo atwaye umukobwa bamuhaye ko gashaka na wundi namujyajya. Fatima Fati بدك تعرف عن حالك؟ ushaka rwose kugira ngo twiyunge jya mu isoko أجر جمال unshakira umucuruzi bita Kazungu. أنا بعت Mbwiye ko nakohereje kwera iki يا هونيك جيبها لبيتي ngo umukobwa niho ari genda umuzane cyo kureba Kazungu. Ba Kazungu kubw'Imana kuki bakunda gucuruza sindamenye impamvu. Yari hano sasa ndangona na wa muganga dukeneye kuvugana. Muganga kana kawe iye denye akanaka banza ngiki amwa flash biniki muganga sasa angaye yarebye yagiye aramucakaza neza aramucakaza abona memory card arayibona uko na memory card yagiye ku mashini areba ibintu biriho nuko yamenye ko uyu ngo yari Sabe. Yagiye abona amafoto yabo bose bagenzi be ayafite mu gikapu cye. Passport n'amafoto yawe nabibonye we n'inshuti zawe ndabazi. Hey basanga memory card amenye ko memory card yatanze icyo gihe yahiye atari nayo. Muri bamaneye ko doya abanyamakuru. Turi abanyamakuru? Onlar casus değildi. Ntabwo turi amaneko. Sindi maneko nukuri. Mesela beni çoktan yakalatmıştın değil mi? Kandi neza kuba baketse ko ndi maneko ko warananze. Burada olması bizim için tehlikeli. Abantu nkamwe ko muri aha ngaha ni bibi cyane kuri twe. Numbaze ngo ni bande nugira ikibazo yo kugenda. Biliyorsun hepiniz. Nimba ugenda mugende mwese. Ushaka kuvuga ikizi. Kadın olan. Umugore cyari muzima. Kobwa. Ari mu isoko ry'abacakara. Moko y'umugabo bita Kazungu. Bana yardım ediyorsun. Kuki kudufasha? Ntabwo ndi kugufasha, ntabwo ndi kubafasha. Değilsiniz. Ntabwo rero mukwiye ko muri. Seninle bozacaksınız. Mwagumye mwaduteza ibibazo. Mugende. Umuganga yamubwiye. Kuri twe muri kuzambya ibintu. Bwatinze yasa no mu isoko. Babwiye ko kureba rwose mu isoko ariho mugenzi wari amujyajya. Kwe maboko witwa ngo nde? Kazungu. Mehmet. Sabe. Nanga mamoge, Sabe. Mehmet. Sabe. Zeynep. Jaja. Jaja. Yaşıyorsun. Uri muzima. Ushobora byose. Kurtar. Sabe mbana mvana ahantu. Hamvanira kwinginze. Merak etme kurtar. Ngiye ikibazo. Ndaza kugutabara. We. Ya. Uri kwegera cyane. Suri inyuma. Miran. Selamünaleyküm. Assalamu alaikum. Selam. Wa alaikum salam. Şuay az. Uri kunyumva se gake. Ntabwo angahe urimo bavuga ari rumwe. Ne kadar? Angahe. Ko uramushaka se? Ay 5. Amazera 5. Zera 5 bye mwandikira nga avuze ngo amazera 5 agomvikana neza ururimi no gusunikiriza. Arabimwereka 5,000. Yavuze amazera 5 na 5,000 yagiye kuvuga ngo amazera 5. Henze kuri urwego cyane. Arahenze. Afatanga afite angano kwandika ayo nkwayanga ni icyabiri wewe. Ha? Oya 5. Bak sen bunu al. Kavuga 5 n'amazero. Ben üstünü getir. Shabo yafasha andi ndaza kubanya kuzanira. Bu kızı kimseye verme. Nara yakuzana nagira undi muntu muha. Sen
ese iyi nyasto se urayizi se ni mitoma hanga ugasanga nyine umuntu agukoresha na serenge zagoswe akaba atazi urimi neza ngo niwe ko binkorera ni mwiza kabisa yabinoza ni icyumweru kimwe nguhaye mu cyumweru kimwe utaragaruka ndamutanga kandi ikindi nta mafaranga uzanye nta mukobwa urabyumva yego turumvikanye sawa denye n'abacuruzi baba bafite injuga banakabya njya rwose wowe wihanganye rwose sabe mfasha umva ahantu nzi kuzana nka mu isoko ugasanga umuntu wagushyira ameze nkabo murasa nkabo neza rwose wowe wihanganye nzagaruka nguvane hano wowe wihanganye amafaranga afite angana agahagije afite icyabiri yaragitanze ubwo ngubwo arabura bingahe 3,800 yo Sanga nimba amafaranga arakure ntago mbizi sasa bakiranga umukobwa yamaje kuba imari ibyo yivugisha byose haje Fatima bamutumye atanga umukobwa koga ramona gatana mumenya afite amaso hanga yiranga asanga y'icyatsi kazungu nine ni njyewe niki yagarutse hano assalamu alaikum wa alaikum salam tinama rwose na komanda uvuze ko iki nago tukumvira uri mangana ngo barwumva yavuga ngana ngo ndiramani wigwanga musafara fungura Jackson nimburo ko hano rero utajye wiga icyarabo kesinlikle cyane cyarabanga ntacyazi takizi kandi niko kabanga ari hano ntago bakumva muri Syria. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Selam. Wa alaikum salam. Alaikum salam. Aza komanda. Arabivuga baterore bijavuze nibiki. Ni muzanga komanda Sami switch. Sunikiriza ati iki dore angano nano kwikora akamoneka bakamwambika. Nago rwose umpango yankora nyine kujya Istanbul. Dakora wavuze ngo byabyize ugiye sasa yasanze byagera cyane hano nago yaba kigiye ibintu byahindutse. Musa biliyor. Mbaye ngumye hano igihe kirengaho byabasawa. Çekip video montajlıyorum. Şimdi kaybolursam dikkat çekerim. Mbuze bitunguranye bahita banyeka. Ngomba kuba ngumye hano kugira ngo batanyeka. Okay, ni bari kubishaka ngo bibe bityo. Bibe bityo ngo ni Amina. Amina y'abakatolike n'abarokore n'abaporoso n'abaki. Planı yapan sensin. Pango n'uwawe. Yanlış olur. Ageze ikizamba. Hiç kimse. Byaba bibi kuri twese. Ku bantu bose byaba bibi. Ubimenye. We kado. Wabyumva. Rahman. Rakata. Ese za gutangaza ko atari bugende ko kugenda byari kuba ikibazo gikomeye cyane ntabwo yagira asize amujyajya. Montaj odası. Wese ugiye aho editingira aho yatuye gusenga. Okay, turawure rero reka turajyana wowe ushaka kwepa isengesho tugende tujye gusenga muze tujye gusenga nka tujye gusenga tugire dutese Busel. bana ngabica abantu kandi bakarasenga ariko ugira ngo sasa kuri هذا شهيد ari rana prekuna rufendekera mugenzi wabo كون مرتاح في هذا الموضوع ntugire ikibazo عند الرجال hari umusore nzi rwose w'umuhanga ushoboye ibintu byo gufata amashusho kintu umuntu ufata amashusho عمل بس مباشر للعالم كله bose umva isi yose twanereka ahubwo kujya muri Mosuru tuyirimbura. Okay, أخي أنت راح تقول groupe ya Sinjari rwose uyobore sibyo الشرف لي. yawe by'agaciro ادخل. injira خلي فاطمة. Fatima injira بعد صلاة الجمعة راح نطلع. في أمان الله. imesengesho tujye dutangira tugende. فاطمة. Aha, Fatima قلتي. wabikoze جبت البردة. umukobwa wamunzaniye uri mu rugo ubu wihangane rwose يعني توني كويت nagiye kugerayo umukobwa yagiye ngo ati iki ليك. ngo nawe wari uhari لا إنتاج الجمال rwose kazungu namubonye لو البنت umukobwa ndamumubwira aramwanga ngo rwose yaragurishijwe agurishwa nde جاء اختيار ما ngo umusaza ngo ntago amuzi بيها
rwose ngo ntabwo ngo Mugabe yamubonye أنا أكذب. uri kumbeshya ntabwo ndi kubeshya اسأل بنفسك. ushaka wagenda ukamwibariza أعرف مين هو. ngejeje kumenya ngo umusaza ninde gusa yamara amajengo rwose ntabwo amuzi nimba ari uruhare ibingibi wabigizemo kugira ngo rwose umukobwa nataye simubone في. no hanyuma iki se nimba narugize iki هذه كافرة. ubwo umukafiri أنا. wakica umuntu kuko arifata wakica umusirikare wo gukunda akanakubaha arabihindura rwose Fatima aramukunda sohoka sohoka ajya hanze wowe kogasi suku agasuku bivuze iki uko usa nk'agasuku zanga ni ngambwiye agasuku ngo usa nk'agasuku مين جمال؟ sasa uko ukuntu byagenze yaje hano mbibutse yari ahari koko أعطني أميرنا. umva neza komandere wanyohereje bivuze ko yahuhijwe na komanda ko namukuru Sami Switch بده إياك تبيع حديد. arashaka ko uyu mukobwa uhita umugurisha igitaraganya ko mubishaka خطي هي مصرية. amafaranga yafate umukobwa urare umutanze أمير قال. مين ما kandi komanda yavuze ngo ntagire umuntu n'umwe uzabwira iby'uyu mukobwa أي معلومة. utagira n'umwe uzabibwira ما abizi ko nta muntu uri hejuru ya komanda ibyo ntuzabyibagirwe ni itegeko rivuye kwa komanda yego rwose nk'uko komanda bishaka bivuze ko itegeko rivuye kwa komanda arabeshya ko gashara mwanga kubera ko rwose yamufuhiye ngo ashasanga arabyivangamo kandi nyuma y'icyumweru yagombaga gutangwa agahabwa nde yagombaga guhabwa Assalamu alaikum. Sabe byibuze yo Sabe yaza kuza nyuma yaho gato yaguhita unamujyana urebe kuntu imyaka bari imyaku yaje hano Assalamu alaikum. assalamu alaikum alaikum assalam yanarakaye no kumutsiri hari ikintu cyo kuvuga cy'ingenzi vite I can track the signal now. sinyari nayikurura rwose ahantu iyo telefone iri Yes, I got it. wayibonye namubonye We got to the signal. sinyari wayigira bingana iki Nearest 15 meters. ibyiza nakora ni nka metero 15 sawa Well done, Jai. uri ingenzi cyane rwose ku muryango wacu Organization. uri ingenzi pe urakoze afande uwo muntu rwose sinyari kubaza kuzifatisha neza majana bajano It's way more crowded before the raid. usanga abantu ni benshi kubera ko agiye kubisengesho sinyari ari kushaka arayibona sinyare I got a signal. sinyari ndayibonye Exactly. uri kubona ahantu aho ari hose It's in the crowd. rwose mu bantu benshi The mosque. tuka muri mosque See his phone number here. Okay, you gotta nimero ndi kuyibona him during the prayer and call him when I tell umva you. none umwe tugere tumwegere nimwegere none ninkubwira uhita umuhamagara iyo nimero bayibonye nimero sasa ihita yamagara bahita mubona ni mu bantu benshi isengesho rigiye kuba isengesho ryo kuwa gatanu sengesho yaje hano yarakaye shanga atarwiyambitsa nk'amugamba yagomba mubona akuramo isengesho iraguza wipambye n'ibintu by'ibibunda n'ibiki nk'umuntu ugiye kwitabara wapi arinjira hafi ya mosque shaka kubona umukampanyi afite nuza ye tablet ye nimero ayifite السلام عليكم. mubwira muhamagara assalamu alaikum wa alaikum salam هذا الأمر جيد قبل السفر. rwose napara hano طالب. uziko namubonye napara rwose agiye muri mosque ari kumwe n'undi musore صرت رايح لنا. ameze ko nk'ugiye mu ntambara yagiye atarwiyambitse twagira ngo yamaye koko se sawa احنا كمان babwira umunsi na komanda yaje komanda rwose baranga baramwemera bameze rwose nk'imana hano n'uyoboye How's it going? I managed to now. basanga uri kubimeze bite aha mo ndamubona rwose arimo arazenguruka hano hafi wari hano hafi nawe arahari ranapasha kubona umugambanyi gusa aratambuka ni komanda Sami nuko bavuga ari tebide ngo mwana assalamu alaikum wa alaikum assalam bashyizemo n'inza n'ikara yikora simbizi السلام عليكم يا ابو ظالم wana assalamu alaikum wa alaikum assalam musafu ikangabo ha tubutse akari ga telefone agendana ari yo asanga ariko sasa ugasanga niwe wahise bamuhitana rero That's right. hura aho ngaho gusa يا هيت yewe giti ugiye mwegera What are you doing? mu biki Thinking you're mu biganza byawe harimo ibiki قبل السفر.
He can answer him. turimo turacekinga mbere ko dutangira yakisubiriza umva amasafu turahuze Emir's men. ndisoma mbiki wa komanda urabyumva Jovite Something. hari ikintu uri guhisha komanda wawe ubuzi mukuru No. oya Me when you are talking. n'ujya kuvuga ujya undeba I am asking. ni ubwa nyuma yo kukubaza There's a spy within us. muri twe dufite mu maneko Jitso tugerageza kumubona Jahid found the phone signal of the spy. sinyari ya telefone yayibonye ahangaha Jovite mbo How are we gonna catch him? turamubona gute His number. nimero turayifite During the prayer. niseye turaza kumuhamagara tumufate Good. byiza good I'm with you. turajyana Allah akbar imana ni igitangaza inka rero baratangira isengesho imana ishimwe cyane imana ni nziza imana rwose itanga gusenga nka zazo no gusenga nimba atabyibuka nimba ari iki nimba ari ubwoba sabe ingu dukuna bare barana pare ko mugamba ndagufata gamba ndaguhitana uyu nguyu wari hani inyuma ntabwo ibyo ngibyo abizi cyane umunyamahanga wari inyuma aramureba umva muhamagare mwereke uko mbigenza muko bice bita tiku mugire denye amudanangire amuhamagare sasa nka mwisengesho ruwaje n'ibibote ndakuyemo n'inkweto barimo basenga haruwaje barasenga fata imbunda ugambaye nta kumurebera izuba uri umugambanyi wo guhitana yaranje afata telefone amuhamagare abantu barimo barasenga na komanda arimo arasenga telefone irasona sasa ramani uyareba nga telefone yaje imbunda yitunga ramani arayimurenza imbunda arayimurenza nagare nigo yagiye kurigirira gutya muri imbunda imurenze Amir'in telefonu. irimo irasona isasu nta bintu byo kujya hirya no hino ahise amurasa telefone irimo irasona ahantu hose bareba no mu isengesho nawe undeberera abantu ngo rwose ngo barasenga cyane Abu Zalim am yahki ma. ukuntu byagenze ati yaje ngatanga raporo musafati numvishe rwose ranapu ariko bavugisha bahaka twazanye اللي جابهم انه عم يحكي عن جاسوس bari kuvugana ku bijyanye ngo n'umaneko ngo ufite ngo izina ngo ryitwa ngo nimba ari karitari ngo akazina ke bakoresha mu kazi ni cyo kintu حدثات مع السيد روبرت sanga bigano twajyanye na Robert babyumvishe بكسر كلمة gusa password ntago bayibasha kwimenya يتحرك بدون ما sanga urana pare gukora ibintu atakubwiye dukora iki عم يلعبوا abatanye gukina imikino natwe tukatuyikine نحن كمان sasa bisa nka karitari menya ari uyu nguyu nyirizina اسمعني numva neza witonze yamuhaye order. What do you think the end result should be? sasa nga yaje mbere bamuvugisha ku ruhande aho ushaka gukora ibintu komanda atabizi arakeka byakugendekera bite sha You and Abu Zalim colluding behind. numvishe wowe na rana pomwe gukora imipangu komanda atayizi kese kuri umuntu mwiza sinshaka ko ugira umuntu upfa okay mbwira ibyo nkora basi mbikore sasa yasaraka rana po usafu umwiciki pare kumubaza ibibazo nagatego bapanza nga uyu ni maneko nyine no seri kuba baho iki shaka kutuneka batugende komanda cabo mucishaho ushara rakaye gute nimba yabari na maneko gute mwahita mumwica tutamuhasi ibibazo uyu nawe areba nga rufendeke ha reba kugera telefone nayo iravibura sasa wa mbere apfuye telefone nasona biyutse niwe afite telefone tutazi ngo ni imeze byayo ya ramani karamani nawe hano afite imipango itari yinaha nimba ariwe karitari nimba telefone irimo irasona musore aro ramani itaba
itaba telefone aritaba. Rahman, sen misin? Rahman ni wowe? Lamar. Ni Lamari. Lamari yaranze kumwitaho mwandikira mwamusubize. Günlerdir sana mesaj atıyorum. Maze iminsi nkwandikira. İçinde doğu tarafı Dore mu isaha hafi ya bya bizu bishaje. beyaz kırmızı bir şey olacak. Tanırsın. Sasa nawe nambaye rwose ibyenda by'umutuku n'umweru. Hey! Tamam geleceğim. Sawa. Ninde? هو تركي Uyu nguyu rwose nakavuga icyarabu. هو معي Umunyaturukiya. Turi kumwe. ويعمل مونتاج مقاطع الفيديو. Niwo ufata amavideo akanabyeeditinga. نعم. Yitwa Rahman. Rahmani. Mbibutse. Kabusha namikiro kajyani karanapu. Nereden tanıyorum? Ariko Rahman nkuzihe? Nkuzihe? Kwisura mbona nyizi. Akwibutse shawo. Kwisura mbona natazi. Aramureba mbibutse cyaje umunsi bigitangira amapasiporo yabo yose yarafashe ni Rahman aribona. Ni nawe ifite. Arimo arabona isura yizi sasa mwibutse kaba kabaye. Rahman afite ibibazo. N'uwitwa Rahman nawe nazi ngo ibyo ni ibiki? Ibyo bagambaye nago tuzi ngo byo bimeze bite? Karacyakomeza. Yari episode ya 3 twarebaga Kachis. Nitwa Dani bebe. Ndabashimiye. Igisubizo ku buzima bwacu cyabonetse. Ivuriro inshuti y'ubuzima. Ku bagabo barangiza vuba bikabije, abatagira ubushake mu gihe cyo gutera akabariro, igisubizo ni kimwe. Ni ivuriro inshuti y'ubuzima. Abagore batagira amavangingo, abatagira ubushake, abagore batarangiza, bose barakira kandi burundu. Ni ivuriro inshuti y'ubuzima. Muri iri vuriro kandi turaguha igisubizo kirambye ku bantu bikinishije ndetse ugatandukana burundu n'ingaruka zabyo. Tubavura kandi infection zifata mu myanya y'ibanga ku bagabo n'abagore. Hari ubuvuzi bwa aromatherapy ifasha abarwayi umutwe udakira n'indwara z'ubuhumekero. Tukagira kandi sauna na massage ifasha abarwayi imitsi na rubagimpande. Kuri wowe kandi wazonzwe na amibe, indwara z'inyama zo mu nda, mwese mutugane tubafashe. Ku bagore bafite ikibazo cyo kuva ntibakame, turabafasha mugakira burundu. Tubavura kandi amarozi y'ubwoko bwose, yaba amategano, amatamikano, amahuherano n'ayandi. Ufite ikibazo cyo mu myororokere, ubuhumekero, inyama zo mu nda, imitsi, uruhu n'izindi ndwara, igisubizo ni kimwe. Ni ivuriro inshuti y'ubuzima. Ni ivuriro inshuti y'ubuzima. Tubavura twifashishije ibimera. Ku bari mu ntara dushobora kubagezaho imiti mu buryo bwizewe. Duhamagare kuri telefone 07 88 45 02 45. Ushobora no kutwandikira kuri WhatsApp kuri iyi nimero. Waduhamagara kandi kuri 07. Bantu mufite ibibazo bitandukanye by'ubuzima birimo uburwayi bw'inyama zo mu nda, imitsi, uruhu, indwara z'imyororokere, iz'ubuhumekero, umutwe udakira ndetse n'izindi, reka mbarangire ivuriro Ushindi Wetu. Izi ndwara zose barazigusuzuma barangiza kandi bakanazikuvura. Bakora kandi hydrotherapy ndetse na reflexology. Muri rino vuriro kandi hari umuvuzi gakondo witwa Sonzu ry'umutuku utanga zino service zikurikira: amibe, ifumbi, igifu gikaze, ubushake buke ku bitsina byombi, ni ukuvuga ku bageze mu gihe cyo kurushinga, igifu gikaze cyananiranye, kubura akazi kandi wujuje ibisabwa, abakobwa n'abahungu batinze gushaka nta mpamvu, kurota inzozi mbi z'urudaca, kubura urubyaro n'abagore bategerwa ku nda, amahembe, ibitega, nyabingi, uburozi bw'ubutamirano, ibitegano, ibihuherano, ibyo byose turabivura. Ivuriro Ushindi Wetu bakorera Kicukiro Sonatibe, ariko n'abari mu zindi ntara z'igihugu ndetse no hanze y'u Rwanda bose mwabasha kubona service zabo. Ku bindi bisobanuro mwabahamagara kuri 078 216 130 cyangwa 078 249 783.